namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Lloyd, I'm of course that keep like Gagash man, another kawash. Even then from the cause you play on man, ya Black Myth na Maradona, magama fleka Black Myth versus Marshall, and you be on so now vision ya new ones and even then magum of course that keep like a stylist EP. Yeah, so kasumhla of course ra the 10th November kuna a controversial post le Gagash anga fika ayitsala la ngofusungula iveka la movie yena sungula veka la movie yena la naswona ku ari mashashayero ku hlambeni la ka car wash le ya manyanga la Sunnyside car wash opposite the police station. That's where we are, baby. That's where I am, baby. Sunnyside lifestyle car wash right opposite the police station. We're here, baby. Proper, baby. As you can see, na system yoka very proper, you know dope system. Very proper, yeah. What? Ngazenda ku mwestera nkarhi ngopfu hi swona sweswo and stuff like that. So loko swi te ta vele lanuwa ku ve na some comments tin'wana maybe ti nga ti deletiwini ti nga fika ti nghena kwalaho because Gagash la ka post leyi i fika tsala ku Sunnyside lifestyle car wash wisani ku hayaleriwa ka timovha hi mabakiti leswi a nga fika tsala swona la. So obvious kwala is clear of course aka disa lava vele mapatoni and in general mfika mukuma ku tirhisiwa swa mabakiti na tin'wana ti-car wash ya in general va kha tirhisa mabakiti and stuff like that. So ku ve na some comments before ya ka live yena Gagash ni nga kota ku ti trace maybe tin'wana ti nga va maybe ti deletiwini kwani ivi endla live so vo mabasa kona hi fike hi vona kha komisa ku so u hlamusela ku nga supportiwi ti-local Versace kwala ni kha yi kombisa ku se u onhela vanhu ka mintirho ya voho masipala na axa kwala kha yi kombisa ku hi ta pfa no heleriwa hi mintirho ka municipality hikuva a swa ha bohi munhu a ba hi gani musi kwalawo ya ndzala mana hi fake kombe yikusa ku lava mabakiti va ti zamela income hi nge pfuki hi ringanele misaveni tin'wana ta comments ti nga va kona and stuff like that so swi kombela ku mhaka leyi Greater Gagash municipality yi khoma kahle to all yi endla live yi responda time professional no vona van'wana va ka va comment ka swilo swa mina va comment ka ku lo tintlama la a ni swi twisisini va ni nga ri ku swi twisisini ku i va a ti byele live from Sunnyside lifestyle car wash. Lo munhu a nga swi twisisi swilo a miyeli kunene ni twe un'wana laha ka vulavula a ri ku jamukeni a ku se hi sapota ku va boti wa hina va tlela va dyini se swi vula ku nandosa yi nga ta xavisa nyama hi ku ku na galitusi u nga ma jamuka mani usa ku jamuka so at some point people loko mi commenta nyana mara i ri tlharini nyana commenta la ku la ku ndzinga ku hoho u famba i twela vanhu vusiwana ngopfu tiko leri hinkwaro se swi vula ku timovha ti nge he hlambi va ri njhini hi ku ka va ri hi ku Aiden i xavisa misisi van'wana va nge hi xavisi misisi vuphukuphuku bya vutlhari kahle hi ku ya xikolweni ntsena nkarhi wun'wana swi kahle ku rizina kahle se loko me ni ta mi endlela car wash leyi mi ni lavaka hi ku le ku ndle ka business se swi vula ku humeleriwe hi nga ha support tichomi ta wena loko mi nga la ku ndla swa straight tshikani unfortunately munhu ku a ta khomela ka swa mehe kumbe a va chomi ya mina kumbe hi va swin'we ka Facebook ya mina I'm not forcing anyone. I'm staying out of drama because ni vanhu va commenta nga ku lo ntlama so mu wisa moya walowo ku every time loko ni ku ndlela swa mina se
men poste movha me ri car wash no kutana na sana side car wash hey na support maboti vana va ka hina va ta tlela va day mi nghena ku yimeka sweswo you are not the target market if you yisa kwale mabaketi ya wena ani no problem na wena me au target market na auto market wa me wa vanhu lava leswi lava nga ku tindleka ku va musa wa maria wa musa I want to show you something special you dry this thing you kota no dry na ku dry kunene mana ku kopa ya omisa yoxe yi kota no dry no yi le ku omiseni sweswi tirha ma vona a yi silasiwanga kumbe yo omisa yoxe it's now dry Okay. anga mi ta vona swi swa straight laha mi wisa swi swo ka swi nga twisiseki so ni fela ku ni to tanani mi ta musa mabakiti se ni endla yini me e baba ku fa ka yin'wani i ku pfuka ka yin'wani Hi yo mara ku va marketing unless if to be specific I don't mention vito ra car wash hi kona leswi a yi ta suka nyimpi in overall kwala but ni twi ku i lo advertiser ku hi side rider the same way a va kha advertiser loko a ri 17 ku kombisa ku bya covid no mfe ku boha mabodhlele lamakulu kumbe ti champagne ku nga ri byala bya covid and stuff like that in overall ku va hi marketing hinkwabyo yes byi nga byi na covid I guess koka ni swi tiva ti swa byala swi hi machelelo ya kona in overall and I guess in overall so mi no vona ku ri marketing nje swi lava ku tekiwa personal yes i beefini swo swa mabaketi but it's just a marketing emndeni very very sick hi vuya ka nyimpi ya Black Myth na Maradona loko ri a wu swi tivisa le ndzhaku ngopfu a ni we covered it ku Black Myth laha of course ivi ya teka risimu lera ra Maradona of course hi nga swi loko as an act of theft lo riva kunene and stuff like that so nyimpi leyi ya ha ri on because no hlamala no fika ni hlamala wu fane nghena ka akhawunti ya Maradona la ni fane kuma ku i tlha before kambe mi nga ni hleketa previously i before ni ka risimu lera mali hi swi coverini hi analyzing before ya track leya mali liya and stuff like that so xi tlhe xi vuya hi yin'wana and xi tlhe xi n'wi tag look xi n'wi tagini xi ku Black Myth xi ku indeed hits don't run out xi ku ti-hit a ti heleli xi tag Black Myth leswi nga fika xi tsala swona kwale so a hi yingiseli ni ti-lyrics ta risimu leri but ni kombela hi ri teka hala ka TikTok because ka TikTok ri kota ku va ri tsala na ti-lyrics la hi xilungu xi nga ta ni namula mihla yeah so there is a song ra ku humaka xi nga va tlhava va hisa laha xi nga feature vhele Maradona la le ka BMTV a na ha swi tiva ku se xi wela le ka J-John a hi twi na risimu leri ni ta ri tlanga ri nga na quality because ri humini ni ta tlhela ni mi referisa rona because ri humini it's fine xilungini they probably think they're gonna shine forever okay mayitwa lani yo sungula i line yo sungula yi nga ka risimu rero okay The truth is they're gonna fall like Mayweather. Mayweather ni ma n'wi tiva lowu ba swibakele leswi of course swi nga fika xi kombisa swona ka this lyrics just a ri twala kahle ro on that part va endlisa ku yini va ngo kopela sauce la va endlisa ku yini va ngo kopela sauce like sauce xona xi vitana sauce in the song hi xona sauce hi xona spicy se vele ku xi kopeleni a ni vele very similar ri tekiwa phela the idea and stuff like that hi leswi reference ka swona and stuff like that let's go okay twana voice ya J-John la ka background twana ta kombela ku hingetelela nyana la twana yi ta yila ka background mi ya ri yingisela risimu ni ta tlhela ni ya mi komba ku ri ku swi tiyila ndhaku nyana so okay
By the way, I responding Black Myth before the song very well. Asiza swi helela bongo ka risimu leri a swi helelangi la vele. Because ka that posting ka yona a ni xi n'wi thegini xi ku ti hits a ti heli I fika na yena a responda I don't know because I fika tsala ku keep going boy, you are a star in your own right, stay blessed. Leswi of course a nga fika a tsala swo kwala ni ku mind game xi ku a ri game ke game very ke game okay ndzi ri ku heta ku hlaya this comment no maybe kumbe xa Black Myth ele ka the song ne but no a nga kona la so as stated, the song is out and the kahle yo feature it's basically an EP very Juju Lam RSA. You can go and check it out, but itala vesely Maradona like the song here. Okay, better song good. Okay. Yeah, no go yaka patli one. Okay, ling one it part it's around was it? Is it not 221? I think it's 221. I got a new verse. One verse and hit in your Maradona. Sharon Buktel Bongo got similar. Sure. As you can hear, to know what the association. Over like beef is dread to Black. I'm not sure if she banna Bliss Boy na Anna Bliss Boy na even angera the track and the akash to rewin na I don't know if she ngash banna one but okay. Hi, you know, it's a good song. I like it. It's good. It's good. Nkabulatan so I EP women kahlakahle ya Juju Lam RSA. Yeah. Mesela ka BMT. It's 4 songs. You can go and check it out. So judging by the comments mina nga vula ku na vula xixin'we Black Myth tlherisela hit ka Maradona twi na ku swi ta ku onhela swinene eka career ya wena vona ku na EP ku hi ku twisaka mina your latest EP a yi le ku tirheni hi ndlela leyi mani expect yona twi na ku maybe you are being boycotted ka Gaza sort of I don't know ni nga swi hlamusela xinjhani but just give him a song you buy a hit ngavula xitano I don't know because loko uzone the way non kan swi checksisa kahle ma vona mhaka leswo hey andana ta n'winyiki hate hey Areds ho ngwa ri Black Myth njhani ta vona ka Master T I beef ta vona ka Master T very man Matsana the Pro yi byeleni yi ta ka Master T yi kota ku twisa ku ndleka yena hi risimu leri it's a beef kahle and then very khetela like a stylist even previously I updated ni mga mshoni ku ya the previous video komisa ku elokuteni and angete na paparulan so hayi mhaka se official ifika a humesa even his track list as you can see kwala no ngovete yi pfula lo fika yi pfula swi vona ku it's basically 6 tracks yeah in overall swi nga ta khafutsamise swona number 1 imbuyangwana awubeke nga ma ehleketa awubeke already rativeka swi komba ena already vanhu va ri tsakela swinene and stuff like that yona track 1 ya yena and then track number 2 Shloyini yeah ku na J John and also DJ Mumba okay and then very key unza ya ka track 3 handling ngozini kuba ku ri DJ Mumba and then track 4 Nyume kuna Black Myth and Black Chinese track 5 awubeke remix so sho yi anga expect ku ditabani awubeke itla ayivisa kambe like as a remix as you can see kwala with the same features and then track number 6 nikombela I chose a remix okay yeah uya nikombela I chose kuta kuna J John okay that's interesting so in overall okay nangutisa lano bona ti criminal
because loko hi hlala ni wa lekere i fika tsala ku i khomiwini la name i lekere stylist crime ya yena i yini making people dance i khomiwe hi ti 19 ta n'hweti ya va 9 okay so hinkwawo ti-criminal la vo sala na n'wina sala the producer la i criminal Panyas the producer na yena i criminal J John na yena i criminal Shama Komba na yena i criminal Black Myth na yena i criminal okay DJ Mumbala na yena i criminal and then there's also Black Chinese na yena i criminal okay so da ke wona sta fambisa kwini because last day umase track yo isa swinene kombela I choose the greatest hit by far ka the remix ta Xitsonga so yeah we're basically anticipating his project obviously because umase swa matimba na last day so expect big things even this year and stuff like that mayona mhaka leso hileswo loko ri amukeza subscribe anda kombela mi click subscribe